Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikahi min sunanil muakkadat wa ja'ala walimatahu afdalul ibadat liwujudi dzurriyyatis sholihin was sholihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para sepuh, para guru ngaji, selera nasi mulja Pak Guru Hasim, selera nasi mulja Ustadz Nur Muhammad bin Ustadz selain, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, sebutan kaula hormat takdimin, keluarga pisan sedari Taman Krocok, sebutan kaula hormaten juga para oncengan seirahmatan sareng Allah, tak lupa deka pemilik audio sound system sebutan kula hormaten sobung kata seutama ben sepertama para teretan sepantas kaula ajunan ucapaki melainkan kalimat syukur hamdalah areng sareng alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kaulah sarang para ajunan satejeh ki jangkolang teretan cek bisa hos tadi kan kadin to padat panjenengan jogan padat dan kula jogan padat ini cek sekejap bisa hos kemoga detia manfaat para teretan sebetan kula hormaten manabi ngak masalah syukur kaula ajunan dak ka ajunan Allah kaulah bi ajunan sateja parengin nikmat sehat parengin kesehatan sareng Allah gratis nyabeh segratis kaodien segratis sekaddim makadeng ki yang kui amaksiat dak ka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mila dari kadintoh muga-muga hadir panjenengan Kak Dinto minangka bentuk syukur dalam kesehatan memenuhi undangan Bapak Ayu sekeluarga kemuga detia tambana ibadah amin ya robbal alamin. Para tretan sebutan kol hormaten estona kaula sareng para ajunan hadir acara walimah Kak Dinto ngak ngingain Abe Kak Dinto seteja timin sebelum ada tireng sepo sebelum ada ibu-ibu mabere nih kah sebelum ada pak bapak juga Kak Dinto pernah islamatin sarang orang sepo si Kak Dima biaya tak sakonik para tereta kadang orang sepo abe lambek si matua abe si makabin abe tang tau tang para tereta nalaikan ontong bi Allah soki bi Allah mampu bi Allah lestaren selamaten lebet tang tau tang orang sepo bentangi sa ibu kaula ajunan kadang sanpon sukses bi Allah mampu di kendaraan mampu di compok orang senangis orang berjuang tak kacapok kan ampun peleman dek kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mela dari Kak Dinto para tretan tak bosen dan kaulah ngajak dak ke para ajunan laku are Kak Dinto kaangkui nyebut orang sepo kaulah bang sebeng satejeuna makle oleh dua berkat sepertama berkat sepadeng sebisa ia toraki dak ke anak ben keluarga compok. Nomor dua beda berkat doa seperti ya toraki dak ka para benga sepo kula ajunan si hadir dak tempat Kak Dinto moga-moga seki beda orang sepo kula ajunan sateja ki sehat sareng Allah barokah umur amin ya robbal
Seampun pleman dek keajunan Allah muka-muka oleh pangaporan Allah lantaran longkuna ikhlas ajunan depak dek tempat kak dinto. Muka-muka ika polong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngireng seput iki orang sepo kula ajunan, matuwah kula ajunan sateja. Karena sejelas sanaus seepa ke Mekah orang sepo kula ajunan tak cukup kangkui abareng aberi mabeles kepungaan seampun paringakin dek kakaula ajunan si anyama anak dari orang sepo kula ajunan sateja. Yakin sehadir semangkin sanaus sakaulah si aban surban nika, sanaus pak tinggi, sanaus pejabat pasera bisaos karena Kak Dinto pernah lahir dari seorang ibu. Saya Kak Dim menyabeh taruh naik saya kau lebih ajunan tak bisa males ngiring seput semangkin orang sepo kula ajunan bang sebeng muka-muka oleh pangaporan Allah muka-muka kapolong asaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tore sebut orang sepo bapak ibu kula ajunan bang sebeng sekik beda muka babarokah umur. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para tretan sebutan kula hormaten kula matorok juga ndek ka komandan gilek ki debuna Allah lebet Nabi Musa wa qala li Musa man barra li walidayhi wa aqani katabtuhu barron. Jan Allah Nabi Musa man barra li walidayhi sapana orang sebagus dek kareng sepoduan wa akoni keng bet amak siat dek kasengko apa jeng iya tapi togel terus apa jeng iya ngeslot keng tak buambu ya keng bagus dek ke orang sepoduan katab tuhu baron tulis orang sebagus dek kasengko can Allah. Tapi sebeli ke barat retan wa man barroni wa akon liwalidayhi katabtuhu akon sapana orang sebagus dek kasengko apa jeng malam tak buambu umroh bentaun Mekah Madinah detitanian pak wa akon liwalidahi keng derek kedek kareng sepoduan bengal dek reng sepoduan lebih abelabi ni na etempeng reng sepoduan kata betuhu akon tulis orang sedrek kadek kasengkok can Allah subhanahu wa ta'ala kemuka kaula ajunan sateja pada ti orang sebirrul walidain amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih komandan Mas Muhammad Fasil gula mator ale sama kenapa orang sebelum biar mangket duaan Bapak serang ibu matuan benih orang sepo sampeyan nale kada kabin le nek kada buna Pak Guru Hasim nek bingkeng nika orang sepo kule sampeyan beda telok. Saya pertama man waladakah, nomor dua man zawwajakah, nomor telok nika man allamaka. Orang sepo kule bi sampeyan monpon akabin setong orang sing ngalahirakin bapak ibu kule bi sampeyan. Saya nomor dua main zawwajaka orang sing makabin sing ngakad serah matua. Saya matuan dia. Yang mana? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad. Bapak Sudarli. Bapak Sudarli. Nikah di ahlaknya mana deh? Kadang saya beda. Siapa matuan? Muhammad ibu. Cek mah pas
untung anak bagi kan kira. Nomor telok man allamaka orang yang pernah ngajarin sampean serah guru ku lebih sampean mentero odin sampean mapan bagus kata lo orang sepo nikah. Paham iki? Paham iki? Orang sing ngajari Quran, orang sing ngajari ngaji sampean, guru naraji sampean, nikah termasuk guru na sampean. Nggih. Pon. Nikah. Sehingga orang serbi ini sampean nyaman. Ayu Firnanda. Siapa dek? Ayu Firnanda. Adik di Raja Iwa. Dek Ayu Firnanda. Lah nikah adik saya nikah Pak romantis roh. Adik Ayu senika. Dinda saya nikah lagi. Mak dia terus romantis. Mak awal nikah romantis, nikah dek budina bakal romantis dan Pak tinggi. Dina cek kenian ate ke masalah paparing Allah mbian. Nggih. Tau usah kok beter. Mbian nikah tanyakin Pak, tanyakin dulu. Cangkon lah tanyakin. Kabar. Mbian nikah rencana endi anak kade napa ki nyari laku ki nyari laku tetep napa pun ndek remen apa kan mungkin kan ngak nikah Pak ni era modern. Mbian di anak kade napa ki mau menunda di anak. Terus di anak. Langsung nggih. Sip. Bangki Pak gege. Kocon di anak. Sebanyak Pak. Orang nikah kan takut sin di anak. Bahkan orang matua ngucap lah cender kita itu mulakun lagi nah makun karo berak ngalak ro kon depan melolobi be kon dek karen kadang nikah padahal Pak ayatul kauniyah ayat sebeda dari ajunan Allah orang namenkan gedeng Pak nikah sebeda nikah abudu kade napa abu kade tareh abu kade napa abudu kade abudu kade Pak. Maka nawasan pun abudu pas abu leni ke seorang tola ajunan kadang kelupain cek kadang rezeki nih kan noro anak di anak kita di anak tak lar melenapa di anak setong kelar di sepeda motor di anak dua tak logika can Pak tinggi eta bengkeluan pon posa kadang di anak teloan kelar ke bayi Roma pas di mobil nih ketak masuk akal. Nah narzuquka wal aqibatul littaqwa engkau saya beri rezeki can Allah melan aku lebih ajunan ini kan di putra kau tu langsung di putra kade mak lesakan nikah sepki alhamdulillah nomor telok pokoknya nyawa ini kawasan kekuatan gitu nomor telok lek kewajibnya sampean adidik serah bini ajak dak kecelun sebener pimpin sholat mpian dadi imam siap ngimami ajamaah orang ajamaah nih Pak repot tokaran Pak tikel mak pun atokar tapi menan tuhur atokar sarasar nih karena orang aku mantan nih Kang can Pak tinggi mun awal nih kaki biasa tapi dak budi kadang pun gelombang kehidupan mulai menggoncang sabareng pun mulai ketemu sabareng pun mulai kurang tapi mun az jamaah deki san pun maghrib nalaikan nikah imamin pas ngucap waladolin tak kira sebini ngucap nje Kak pakun sebini ngucap apa amin nyapa lah nikah pas ngucap Pak mangkin Pak siap kebaik apa solat sampin jareng wa ta bejeng soki engko abajang kun setal bos banyak tak banyak nikah banyak dia aja roa kapin dulu tahu sajong emo arwah abajang ya mak bakun si melarat duga bayapa sepenting rebagus ketretan teu atukaran ku sering tua ini teka abajang cek Allah lah tahu gua empon mak jeung maca nikah nikah menabi dawuh guru kaulah jadi sedogiri nikah sholat nikah minangka atap compo bagus ring sepo sedekah nikah isen compo pamapan ini isen compo tapi subung atan mun ujen ka ujenan panas kepanasan pada akhirnya rusak kapi tikel bandi kulkas
Tigel mandi sofa si mapan, tigel mandi spring bed semental 10 kali kudu loncain. Tapi sobung ataan Pak, sobung ataan. Nikah bakal rosak, nikah mamapan pian ketetang bagus ke situ aja, tapi tak sholat Pak, nikah sobung ataan. Nikah bakal rosak situ aja. Sehingga pimpin sholat lagi, nikah nomor 2, nomor 3, nomor 4, kulah ngabalik kesampean paringin bareng sehat halal. Cak ngocaan du cak ring se haram repot boleh se halal empon nikah bagus nyariaki bareng se halal paringakin dek ka se rajin bagus. Kula nomor 5 mesen dek ka komantan Mbak Ayu bade ki Mbak Ayu yo bade Budi jadilah istri yang qanaah detik bini sekonaah cokop bik pun tenar rezeki kacan besarnya kepuasan sampean orang di aing secanteng Pak itu tak kasageles aluap napa bunten aluap Pak orang di aing secanteng itu tak kageles aluap tapi mundi secanteng itu tak ketembek nika bakal ngucak sekoni sanika kiyah orang bini mon kepuasan nah nika lebur maka tak pernah beda asokor dek kala aku nering laki bina mak pun beri 100.000 sehari ngelonyot boleh bera aku beri 5.000 minta bah ngocak sebini mak itu wap relek tahu ijo ali guring ke kemi di wah mak nika bah reng bini tapi tingkat kepuasan mun sebini kepuas nika mapan recekin asokor konaah dek kaajunan Allah tina teka sakone nika bisa deti barokah deti benyak Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah tretan sekula bisa sampai yakin dek ka komantan ki selanjutnya pun kula matorok dek ka pisan san matorok menikah gua matua kula san keng saboran dek kapisan bendek ka keluarga sebeda kak tito kula matoro nikah sering ningkuling karangacem sampai yakin juga tapi keng takok mi kelupain kula mangengak boleh dek katantretan senga orang keluarga nikah putra ki pura keluarga nikah milana ulama nikah aberi gemberan lebet cecen sebeda kak dintoh lagi. Kenapa cecen sebeda? Nika kadang ning dalam acara walimahan nika Pak beda diundi Pak. Lagi diundi nika kan bentukan bican beda luar dalam beda esena. Nika istana filosofina gemperan dak ke komantan anyar. Bican nika orang sepo sebampak. Tadi bican sebijaksana segoca di onde ni kebede luar tabok pak ke dalam kamu beda di onde bican masuk ke dalam sokung Pak mana masuk ke dalam ni kau beda tiluk hulu Pak kan sanika artinya apa komantan yang baru dalam nikah orang sepo nikah cukup ngolaten dari luar tidak usah terlalu intervensi ke dalam keluarga sebaru maksudnya nikah banyak makin keluarga nikah akabin ta'abid car kelacer karena terlalu banyak intervensi jangan sitong nah laban kutu norok ke timur lah cong norok ke berek lah cok norok nikah kadang bingung nikah isen diundi komantan si dua bingung akhirnya rosak nikah detik laban di anak laban cok ndir geluh laban norok kabe lah tak usah nikah nyaman nah bijan terlalu intervensi ke dalam akhirnya apa rosak nih kepada tretan terus ketiba apa menapi orang sepo ngolaten gulin anak komantan sedua kak din tompon korang saya tore aku cakaku kekucur yo kucur sebagus sebedu celtan mara kau tanya kayu yo ibaratnya saya beda bucil lah, mon sobong bucil leburtan, tak lebur, mon terod kucur saya beda bucil terod dari tengah apa dari bengkir, apa, mon orang aku ring kucur terod keluar bucil dari bengkir apa dari tengah singal kalwah, dari bengkir,
mak tahu tadi itu pulau ning ngagebai kucur ki kucur sedetia bucel dia kengalkal dari bengkir napa artena orang sepo mana bingung laten kulit anak pon kurang saya tore toju abereng amu sawara abereng nyari setong fakat wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah mon anak tu ngat anu pak cangtang laki anu duh lamale surat pesa marbi leni ketika tak ada kaca kucur pak oh tapi saya laki ngocak tang bini cek ceremin apa angko bedan jadi tak cukup makon ngariji lepas nyari pole mari ni kan beda tak beda bed lah nyari lain mari cereng bini banyak nyari setrek leni ke pak nek kenyaman tak kacak kucur tore apolong asarang pisan ka pisan arep dek remar ya kak komentan nak kanak seri iya maju arep dek remar nyari setong mufakat lemon pon pangki setong mufakat keputusan deka Allah maju pada pamapan maju pada pembina pasepak nek kenyaman wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah kare masraakin dek kaajunan Allah lah nek kawan ada tadi kula matoro dek ka pisan toreh sareng abina sebab angken nika di era modern era digital nika mangken nika pun banyak orang akaca otabe aguru ka TikTok tempeng aguru dek ka guru seungguan TikTok ka desa padahal kun nyari cuan nyari bese akhirnya nik bini semangken pah ngocak wah can TikTok ka ewa wah can TikTok ka ewa akhirnya neka aguru ka TikTok nyaman neka depak ke bener Zainuddin MZ mangken neka tuntunan bisa jadi tontonan dan tontonan kadang jadi tuntunan terakhir pod sengak hindari kata-kata talak so ceremet sampeyan sampai ngocak kata-kata pesa mun reng bini ontong nika kata talak sedetireng laki pak mun pareng bini paling akabin kol sanga kol 12 lebih saji arab pacereng bini mun ngucap minta besa mun kun 100 kali sebulan kadang anak keru tak cukup kak belum sudah besa maring kok lemole kare itu ini kau umpah detik kareng bini lebah banyak nah janda nika berarti nika ki ontong reng laki sengak reng laki jaga ki cek sampai ngucap talak nika berdua lek beda sore beda kinayah mun se sore ngucap pesa kok bende mun se kinayah mpian nikah pas ngucap been mun ki angok-ngok pole soro mode karo mana biku lah nikah pas beda niatan talak maka pesa sampai detik cek sampai gempang bisa nikah mangken nikah gempang nikah pah ngocak aduh teu ngubunun tibi bawan ngambung akak iwah pabenyahan ngampung nih wah nyaman lah saya ngaki cek gempang ngocak talak lek mun sakalian pian ki bisa rujuk 2 kali bisa rujuk mun sampai 3 kali kini kenyamanan talak bain mun pon talak bain 3 kali apesa di kabli belian ngocak apesa sampai 3 kali maka sampean tak oleh abini tak oleh akompol pole sebini kecuali sebini ikala orang lain kecuali sebini akabin bi orang lain benih merah akabin meloloh tapi kutu ijima bi orang lain mun pas nyaman tolos angar gini ke bas enggak nengke mun pas tolos kala bi orang lain tina lelek kala ban kelu muhallil ban deti muhallil gade ban kala pesa kala ban gade dekik salam mariano bekingko pas nyaman pas burung saya bagi sopung angar mangkana tengat dejak sampai gempang ngocak talak saya ngak ki pajagan kau tu sabar ki konjen ane ka sabar orang keluarga ada boleh naik kaki mon reng bini nak kini kejak reng siti mon masalah cemburu cek nakar lagu reng bini pergi mak kini kembian nikah Siti Zulaiha gua cemburu Siti Zulaiha cemburu ke Nabi Yusuf ni cemburu kenapa cemburu ke tanah pola Nabi Yusuf iban tay nunduk melolo tak ngabes sekali ke Siti Zulaiha bah ngocak jema pas peraturan tanah itu bengko iku cemburu Siti Zulaiha ke tanah pak iki cemburu nek Siti Aisyah cemburu rajin ngaji Nabi cemburu kasih Siti Khadijah padahal Siti Khadijah pun wafat
napa boleh mbian bi kula perkara ngak kene katigel jak pate bentai jak pate nyaot keluar nyari aman nggih cek terakhir sing ngajak kene ateh kakak paparing Allah Subhanahu wa taala karena mbian nikakan akabin ibri bi Allah Subhanahu wa taala ejamin rezeki Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sepenting sampai orang sepon sampian kerong, jek sampai guru na sampian kerong, entaren jek berak nanti terlasan. Mon guru ben orang sepo sampai kerong, maka rezeki anak bakal kering, rezeki anak santri bakal kering. Tetapi panjenengan bi kula Pak sampai ngak kengain mun mangken ni kepon banyak oncongan ke buruk ke timur ke laut ke dojo ni ka pindah ompangan sebereng ni ka cak usah kene ate umpamana bek ngak kengain pola orang sepo abe ni kapon kerno pola guru abe guru ngajin abe letak penayen taren sekali tore entare karena mun guru sampai kerong maka rezeki santri bakal kering mun orang sepo sampai kerong maka rezeki anak bakal kering. Nika baratretan birrul walidain bagus dek kareng sepo, bagus dek ka guru, ben bagus dek ka matua. Sehingga tau sakene an ateh dek kajunan Allah Subhanahu wa taala. Sakak dito baratretan sebisa beten kula sampai yakin anyo ana sabora setak maki betes manakala bede teratur tabe budebu se orang saya dek kepada ajunan saja anyo ana maaf setak maki betes Mbak ampun Pak Guru doa ki ngereng tuakin komantan nikah muga-muga dadi komantan se barokah komantan se sakinah mawaddah warahmah judu beris itunya kantos dak ke surga Allah Subhanahu wa taala ngereng payakin aduh karena nalaikan panjenengan aduh akin orang lain tu aminu malaikat ngaminin iya manter anak potoh ben manton ben kepi ebedeti pasangan si sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.